Mwaramutse neza mwese nanone kubakomeje kudukurikira ndetse n'abari ko baratwumviriza ngakuri nomonesha kure ya China ya Nyaburuni News TV imbonesha kure imwe rudende rwose mubandanya cyangwa se mukurikira amakuru agezweho abari mwaravugwa hirya no hino agaruka kubigezweho biravugwa mu mutekano, politique, diplomacy n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi ku cyumweru, turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2025. Ikaze kuri mwebwe mwese rero tugaruke kuri amwe makuru akomeje kugenda avugwa mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akakaye cyane. N'amagambo bivuga ko yatangarije bamwe mu bayobozi ba gisirikare hano mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'inama yabaye ikomeye cyane yarayibaye ku mugoroba rwose, aho bivuga ko Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane ryo kuba hatabwa muri yombi umwe mu bashyize amabanga ya gisirikare ahagaragara, amabanga y'igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma yuko rero by'umwihariko hamaze iminsi hagaragara cyane cyane amafoto yatangiye kugaragara muri kino cyumweru cyangwa se muri none turimo turasozera yerekana bamwe mu basirikare barenga muri za 30 biganjemo mu gisirikare nyine cy'u Burundi cya FDNB bari basoje amasomo y'igihe gitoya, ariko kandi abagira zimwe mu ntasi zikomeye cyane za gisirikare. Ubusanzwe byemezwa ko abantu bakora akazi k'ubutasi ari abantu baba bakora mu buryo butazwi nyine uburyo bw'ibanga, ariko kandi akaba ari n'abantu batagaragara cyangwa se utapfa guhita ureba ngo umenye. Bivuga ko rero mu Burundi hakozwe ikosa rikomeye cyane ryo gushyira aba basirikare ahagaragara, ubwo amashusho ndetse n'amafoto yakwiragizwaga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ibyaje gutuma benshi bagaruka ku bigendanye n'icyo bise ubujuju bw'igisirikare cy'u Burundi. Iki gitutu rero cyakomeje kugenda kigaragazwa cyane cyane n'abanyepolitike bamwe n'abandi bakomeje kunenga Burundi, byaje gutuma Bwana Evariste Ndayishimiye yongera kwibasira bamwe mu basanzwe cyane cyane mu basanzwe babarizwa mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi bashinzwe ibyo bikorwa. Avuga yuko hagomba gukorwa amatohoza cyane cyane ku bakoze ibyo bikorwa bitari byiza. Amatora yabaye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko biboneka, bamwe batangiye kugenda bashimangira ko ari amatora yabaye ari nk'ikinamico. Turagaruka ku byatangajwe n'uyoboye umugambwe UPRONA cyangwa se ishyaka rya UPRONA, aho yaje kugenda nawe yamagana ibyabaye mu matora, kandi nawe ni n'umwe mu bayitabiriye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira rero muri kano kanya, nsuje abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hirya no hino mu isi, mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru agaruka kubikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino. Ikaze rero nyemera nkwibutse gukanda subscribe, use gutanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, ubundi ibintu bibe byarushaho kuba byagenda neza cyane cyangwa se byamera neza cyane. Ikaze rero turebere hamwe amwe muri aya makuru agezweho. Nyuma y'uko rero aya mashusho y'abasirikare ashyizwe ahagaragara, byatumye benshi batanga ibitekerezo byabo nk'uko bigaragara. Bamwe bati igisirikare kimwe rudende mu isi gishyira ahabona amafoto cyangwa se amashusho y'abasirikare bajejwe iperereza cyangwa se ubutasi, bati ibi bintu ntabwo bibaho, ibi bintu biteye ubwoba. Ibi ngibi rero ni bimwe dusanga ku rubuga rwa X yitwa Twitter rw'igisoda cy'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi, aho bivugwa ko nyine hirya y'ejo rwashyize amafoto y'abasirikare bari bamaze iminsi mu byirwa byo gukora ubutasi nk'uko bigaragara, ariko kandi amafoto yabo akaba yarashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Ibyanenzwe n'abatari bake maze bongera kwiga igisirikare cy'u Burundi, ibyateye umujinya ukomeye cyane Bwana Evariste Ndayishimiye, maze nafata umwanzuro ukakaye cyane wo gushaka kubiryoza bamwe mu babikoze. Ni inkuru rero ikomeje kugenda itangaza benshi, kuko ubundi bihugu byose biranyegeza cyane cyane amasura yabajejwe ubutasi nk'uko bizwi hose mu isi. Iyo ujejwe rero ubutasi nta amenyekanye, akazi kiwe kabagaheze cyangwa se kabagapfuye, ntabwo ashobora kuba yagakora neza. Abavuga rero nyine muzahura mutazi ko rero ari abasirikare nk'uko bigaragara. Abasirikare bajeje rero iri shuri baca bahabwa igisata c'iperereza mu gisirikare nk'uko bigaragara, ariko kandi kizwi cyane ku izina rya G2, niko igisirikare cy'u Burundi kizwi mu rwego rw'iperereza. Barahiza rero nyine
bagasanzagiza azwa nyine mu bisata bitandukanye mu makambi aho rero bacunga abasirikare bene wabo. Hari abarungikwa hanze y'u Burundi kurondera amakuru rero mu bihugu, hari n'abarungikwa rero mu banyagihugu kumviriza amakuru yabo nk'uko bigaragara. Umwe rero mu bakozi b'iperereza rya gisirikare yatubwiye ko nk'abigeme rero hari bamwe rero usanga barungikwa mu makaritsiye ndetse no mu masoko kudandaza nyine ibitumbura, ifu, ibyamwa ndetse n'ibindi byinshi, maze bakaba bajejwe nyine kumviriza ibivugwa mu masoko mu masoko ndetse no mu makaritsiye. Hari abandi rero usanga bagendana Bibiliya bakarungikwa nyine no mu mashengero, utabizi nyine akabita abasenzi bakomeye cyane ntamenye ko bari ku kazi, bagenda nyine bambaye impuzu zisanzwe ku buryo rero nyine atawumenya ko ari abasirikare. Hari abigeme nk'abo rero nyine mu minsi iheze bakoze ibara, barafatisha nyine abantu batari bakeya baganiriza abantu cyane cyane nyine abahoze mu gisirikare cyange abasore bazwi nk'abadakunda nyine CNDD-FDD, bakaganiriza nyine ibijyanye na M23, ibyara gitabara bakumvisha abantu ibijyanye no gufata rero umuheto, bahurira n'abantu rero nyine mu magroupe ya WhatsApp, mu nyuma nyine bakabandikira nyine inbox nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko biboneka. Hari benshi baguye nyine muri uwo mutego, hanyuma rero bafatwa n'iperereza kubera kwizera abo batazi. Abo bagabo hari bamwe rero nyine usanga banyonga amapikipiki yo kuyunguruza abantu, hari bamwe rero uzasanga baguma batembera mu duce dutandukanye, hari abaguma rero bajya gutonda imirongo mu barindiriye bisi, aho bose rero bumviriza ibivugwa nk'uko bigaragara. Umuntu yakoze rero ibi bintu nyine arakwiriye guhanwa, ariko nimba nyine ari umwishikira ntawe uzomukoraho. Mu Burundi gukora amakosa uno munsi rero birafatwa nk'ubuhizi. Ntimurumva nyine abo bushuka bakigamba ngo mbega urazi ngewe ndakora mu iperereza, urazi ko rero nyine no gukoza icyo nshaka atankurikizi. Mu bindi bihugu rero nyine abakozi b'iperereza uwo bahonyora ko nyine utazi ico bariko nk'uko bigaragara. Icyakora ni inkuru yakomeje kuvugisha benshi, cyane cyane abasanzwe bakurikirana hafi bikomeje kugenda biba cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, bakemeza neza yuko ibi bintu byabaye cyangwa se ibintu byagaragaye ari ibintu biteye impungenge n'amakenga, bakavuga yuko bitari bikwiye mu gisirikare nk'iki ngiki, mu gisirikare cy'igihugu nk'uko bigaragara. Ibi ariko kandi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitera impungenge cyane cyane nk'uko bigaragara, mu gihe ku rundi ruhande benshi bakurikiranira hafi ibibera ku butaka cyane cyane bw'u Burundi bashimangira yuko amaherezo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi araye kumera nk'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa, cyane cyane amakuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru nanone agendanye n'ibiriko birava muri aya matora nk'uko bitangazwa. Amatora yabaye yari inkinamico, naho umukuru w'igihugu rero yari yijeje abarundi ko azoba meza, aho yugurura ibikorwa rero nyine byo kwiyamamaza ku itariki 9 z'ukwezi kwa 5 2025. Ibyo byarashikirijwe na Olivier Nkurunziza, umukuru w'umugambwe w'abadasigana Eprona, hari ku igerekerezo rya 6 ukwezi kwa 6 2025, aho umugambwe nyine washikiriza amakenga kwitunganywa ritabashije nyine kugenda neza byaranze amatora yabaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 6 2025 mu gihugu cyose cy'u Burundi. Yagize ati abarorezi n'inderensi bacu nyine baraduhaye ibyegeranyo n'inaye nyine by'ibyabereye aho rero bari baherereye, ibyabaye ni ingendarabutungane kandi biciye kubiri n'ingendo y'ibwirizwa shingiro mbere na demokarasi. Nayo rero bimwe mu byabaye bihambaye, Olivier Nkurunziza avuga ko hari amasandugu nyine yujujwe amajwi mbere yuko nyine amatora atangura, kwirukana rero nyine ku ngufu abareretsi kugira nyine abarerezi nyine cyangwa se abarorezi kugira bave nyine mu bibanza by'amatora, iterabwoba ku batora, abaherekezwa gushika nyine ku kazu k'amatora, kwaka ku ngufu rero amakarita y'itora abanyagihugu bamwe nyine kugira ngo nk'uko bigaragara kugira ngo babatore.
umugambwe w'abadasigana Iprona kandi wasozereye itangazo ryabamenyesha ko uzovuga aho rero uhagaze mu minsi mikeya iri imbere, by'umwihariko ubanje kugira inama n'inzego zibijejwe mu gutanga icyegeranyo kirimo rero ibyabaye byose nyine atagisigaye inyuma. Ibyo rero uyu mugambwe ubishikirije mu gihe amatora mu gihugu cyose yabaye mu mutekano ntangere ndetse anagenda neza cyane cyane nk'uko inderetsi zavuye hanze y'igihugu zibishikiriza. Ibi kandi birimwo biravugwa mu gihe n'umukuru w'abajejwe gutunganya amatora mu Burundi akaba Prosper Ntahorwamiye akaba ashimangira yuko amatora yaranzwe ndetse anagenda neza, nubwo yashimangiye yuko nyene hari utuntu tumwe na tumwe tw'utunenge twama twibonekeza, ariko akamenyesha yuko uko byogenda kose ibyo nabyo bizoca biramera neza nk'uko byoma bigaragara. Bashimiye abakomeje kudukurikira muri kano kanya, tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi bigezweho.